Magda Matibiyag! Magda! Woo! Magda! Umay ka man dito, oy! Coming, honey! Hani nga. Anya maninda ito'y simangpet a parcel maun. Ay, yes! Naa. Ay! Simang petan dya order ko. Ay, mas dawak man, tanagbit a simang pet. Ni? Kat no karo order ko lang, edi kalman. Ay, anya man daytan. Sagmamanaw. Ay na, nalakalaang daytoy lakay. Bigbigat ngam aghay-high blood ka. Ay na, nagpogi talaga to'y lakay ko. Ay, di nak maala iti kasta nga style mo. Sika, Magda, ah. Inaldaw kay den nga da sumangpet nga order mo a parcel. Pagsidsidaan na kami kadagiti anak mo iti kapiken asukar. Ay na, honey. Nagbasit lang daytoy parcel ko. Kasla, kadakkel ti kahon ti puspuro. Anyakot adanag mo na ya. Anya nga ruti karga na. Kwa, honey. Lip balm kan collagen serum. Ah. Tapno pumintas mo't ato'y misis mo amang dong-dong mo kan ka. Iti kastaunay. Puro papintas. Saan ka mangarod a pumimpintas? Ah? Kay manuday tangay. Ay, nalakalaan ko nakmat. Nakasale ngamin. Ay na, 4,200 laang, honey. Anya. Upat aribo dahi ta akabasit ti order. Ay, sana bale. Installment mat daytoy. May bladakan kan. Nay, agbayad ka iti nasarok a 4,000. Idinto tawan ti budget para iti kapikan asukar. Ay na, saan ka kading nga agong-ungat, honey? Ay, tandanam! Nakatamtam na iti kapik ita eksapa. Tawan asukar na. Uy, Magda! Kumarik, Magda! Ay, si kamot gaya, my beshi. Agoray ka, Maray. Takit kita ang naimbag day tabibig mo. Huh? No inusar mo jay, inflex mo jay Facebook, ako nam anak kangingi na alipbang. Ay, amo mare, nasurok nga upat aribo day chay. Wan nga raw. Medyo pimuskul to'y bibig ko niya. Kasla jay uso ita abibig dagiti artista. Wan nga raw, Maray. Kung nagsilang dagita bibig mo. Kunana ngamin ijay, nga itilas od ti pitong aldaw, makitan ti resulta na. Oh, anya nga ti madlaw mo di ti rupak. Adamo lat tapekas-pekas mo. Ay na, agpukaw to dagita mare. Kalpasan ti pitong aldaw. Ay, inusar mo mutan, di ko nam anangin na a collagen serum. Katuan, di mo aya madlaw a medyo naglightan di pikas ko. Wan nga agpaiso. Medyo agpukpukawan dagiti pekas mo. Ay, way, nag-like ka din ija flex ko. Katuan, siya pa'y team mo na nag-like, Hanggang saan kamot nag-comment? Ay, masapol pa'y ti pa nag-comment, aya. Sige, madamdaman tong, tani, aglablaba akpay. Kita mo dagito lalaba ka, nagabsuaw. Papanam, nakasukat ka man. Ay na, mapan ko man padasan di baro akaluklukat asalun di ta ili. Adda, aya. Wan, adda ka no opening sale da. Nukas na, agpapukis ka. Agpakulayak pa iti buok. Kan, padasak man jay nail extension ngay bagbagada. Kat kasano ka ngay amakalaban no agpa-nail extension ka. Kat, anya ngay nga ruti usar nila kay ko, no jak paglabaan. Ay na! Super duper bongga ka, madam! No daytoy akulay ti buok ti ipadas mo. Aya, ti kayat ko, dayjay adda platinum highlight na ha? Jay medyo agpink, kas jay. Kasla K-pop. Ay na! Nagmayat day ta pinilim a kulor, madam! Kan dagiti ko kayat ko nga adda glitters na. Tapno no ingatok nga agpalawagak, sumilap. Kas jay. Ay na! Ayawan, madam! Gets kon!
Ay na, nagswerte ka laki din a customer mi aya. Gaputa kayat mo a pumintas. Ma-avail mo ang jay promo mi. Rumbang laang nga da discount ko. Ay, syempre mat Buy one take one ako nada. 10,000 nakapackage amin ditan. 1,000? Naka-promo daytan? Ay, awan mo't igam ko akas ta kwarta ita. Ay na, can afford ka, madam. Si kapay mo't a super bongga. Ada nalagip ko. Ni Auntie Linda. Awan, iso. Oh, anya ngay, madam. Rugyan ka na papintasan. Sige. Nagadupay kilala ba? Ay, aldaw, jak pa'y nakaluto. Ni Nana Linda ti lumabas ah. Nana Linda, mabit man lang. Apay. Jenge ututanga. Ay na, aguray ka Dominga. Taamumot kanya. Un-una ag apautangan dagiti ada emergency na. Ni, saan kit din nga emergency? Di awan igatang ko iti bagas may. Ada mo trabaho nila kay Mau. Ah? Intun sumarunukan taon, tanay. Kaipat patulod ko ti kwarta kan ni Magdata, emergency kano nga main. Emergency? Kasano ko mga adda emergency na? Kastaunay ti pa nagpapapintas na. Kano nag-text kanya kada kano iti ospital. Ospital? Kano na pan nagpaparlor? Nailigos nga ta ijay parlor, iso ang nagpaitaray ijay ospital? Ay kasta mo text na. Oray basa aday ito'y text na kanya. O, dayta. Manang Linda, pabuludan nakman iti kwarta, taaddaak dito'y ospital. Emergency, please. Ha? Apay, diyo kitaan dagiti i-flex na ijay Facebook? Amo kaya mo ti agpispis ba? Ha? Ay, ala. Urayak la sumgar iti dayto nga aramiden ni Magda. Oy, Magda. Imal aldawan ang nakakumot ka dita. Apay, agan ano ka? Ni, awan pa'y makan, mabisbisi na ko na naggapo iji construction. Di ka pa'y nakalutaw. Naggadupay alalabaam. Agsakit, takla ko. Na, agsakit ka. Nagsaranta ka, pinanawak itay bigat. Ikataman ta kumot mo. Malaminak nga road. Anya? Agpaypayagpagak. Iso ang nakaulis Anya, tinasakit ka. Bakit? Ay, amin. Nasakit. Ah, Ay na. Paglabaan nakpailaang matkas ka na paglutuan. ay, wa. Jack mo ang masakit ka. Ay, buri ka, tadapadapang ka. Ay, agpaypayagpagak ko na magkang ka. Ah, Ay na, awan ti asim, iti asawam. Siyak kailangan mo ti paglabaam, kas ka na paglutuam. siyak lang aron taglutom. Kan aglaba ka ha. Nabambano ka nag-construction. Apay, kaya't mo amataya kon. Sige, siyak nga rudan ti mapanaglaba. No kaya't mo amataya kon. Ay, sana. Anya ka mo tay. Nakasta dagos ti ibaga. Ay, siya kung bakit? Agina ka nga rudan. Di nagpayamumot nga si Kasuan. Ay, unay kan. Ay, anyat kayat mo si Daay. Nana Linda! Nana Linda! Oh, apay. Awan pa'y maipautang ko ken ka Tasan pa'y nagbayad ni Magda. Umay mo kitaan dayto inflex ni Magda a picture na iji Facebook. Ay, adda manan. Adda, dayto kitaan nyo na Kita man. Oh, Na. Pink ti kulay ti buok na. Kasla tayo mabuybuyak ijay tibay. kandagiti kukuna Nagsilang kan naggatidug at talaga.
No kasta, saan apod no nga da ospital? Mano ayatim pa utang yu kan kuana? 10,000. Ha? Emergency ko na namot nga men. Namati kayumot adagaws? Ay, nasken nga agbayad ni Magda. Numabayadan na pa'y Ay nanana, mahilig nga agpasikat ni Magda iti Facebook. Nga, puro utang magayam tar aramatin na. Unay matan pare, kaasi ka matitikas ta mapaspasama kitibiyag mo. Apay matan ako namday ta. Araramidag da ito'y para iti pamilya. Kat nga bakit mo nga mingaglaba? Agsakit nga raw. Agpayagpag. Iso amadan haganak. Ay. Ingka ipadoktura na. Narigatayin. Amangan no mabalo ka na di na oras. Ay, itong bigat at alap. Pasak pa iti trabaho. Hanggang nagaduda kita alalabaan pare. Kasla saan mo't amalagto ti kabalyaw. Ay, inurnong ni bakit ka. Ay, ita nagabsuon ti lalabaan niyo. Sikan ti paglabaan na. Naglaing matan ni bakit mo? Ay atin tirik na, bakit? Anya amaya, tay na. Permi pa lang ti panagpayagpag ko. Ay, sikatin na nga iti may sakal di rongain na pa. Ay kwa, mabisinak. Ay, dadamagag ata ko nakno kinalong ti pusa ti karuba. Tani, pati lechon ngayon pagatang ko na ibos. Ay, kasla di nagkayat ang maimbagan na. Awa mo timbaga ka kasta. Kasla nga min agreklamo ka, nga ado ti kanag. Ay, sana ka reklamaw. Mas dawa. Taol ti mo tulang kaawan na batay. Ape, kinaram ko mo pati tulang. Ay, unay kamutan. Amin, aramidam nga isyo. Ay, nagpa-hospital ka nintong bigat. Ay, sa anon. Maimbag anak tumulaang. Apay ngamin aya, nakakumot ka. Ay, ingkakot ilapasan tilablabaam. Damag kala, damag. Ay, agsakita ko naglangarudan. Uy, nakituloy yung tiaglaba. May kalakinita. Tako na, no saan ka pa'y anangan. Ay, nagrigat na ya. Kalpasan alabak. Ibilag ko pa'y. Nagpudot. Amado. Ay, apay ante? Sika mo tinaglaba. Masakit ngamin di bakit? Ay, ipudno ka din agsaksakay. Nakakumot nga ron nga paypayagpag. Agsakit? Kano nag-post ijay Facebook? Ay na, nagmayat jay kulot abuok na. Kan pink pie. Aya, gano jak pa mo nakita? Nagatidog dagiti kukuna. Nagsisilong da. Awan ba Facebook ko? Jak mo masangot yung Facebook. Kano oray siyak. Impakita lang ang kanyak ni Dominga. Kat ipalagip mo akan ni bakit mo di inutang na kanyak ako na pang emergency. Imutang ka na kayo? Hindi ka kadagos ta ko na nangarod nga emergency. Anya, ay, maulawaksan. Siyak sa amot ti maitaray iti ospital. Jak amo nga dagayam utang na kada kayo. Nay, adag busbusin na ang motor iji sangwanan ti balayaw. Diyan sa magdil-deliver iti parcel. Apay, adaman order ni bakay. Anya man ang kita in-order mo, Magda. Ay na, honey, relax ka ka din. Kwa? Ay, daytoy. Hair treatment para dito kakulkulay a buok ko. Pudno timbaga na ang tilindang. Nagpakulay ka gayam iti buok. Isumula nagkumkumot ka kung masakit ka. Nakitam ko inflex ko ijay Facebook ko lakay. Ay na, ay, nagado tinag-like si ka. Imutang kanto pa iti pinagpapintas mo kung ang tilindak. Para 10,000 laong mo. 10,000 laang? Lalaang ang 10,000? Kwa. Ay, oy, kita ang dagiti kukuk o. Nagpipintas da. Kasano nga ron ang makatrabaho ka nga dito balay? Nag-atidugmot ta kukom. Kat si kapay laang, honey.
Di matla ubayan nagbayad ni Magda. Ay na, inaldaw nga agpost iti picture na iti Facebook na na. Naibus pa yun ti load ko iti kakitext kan kwa na hanggang di mat ag-reply. Ni lakay na ti makit-kita kang agtrab-trabaho di tabalayda. Ultimo aginaw, nilakay na amin. Ay nahapay ngay. Si kaman mat tinag-atidug ti kukuna. Nasken nga iwanan na Ay ibarangay kunday jay Magda. Ay saan mabalin da ito yung aramidan na kanyak. Nasken mapasagidan ni Magda iti pagsasao ako nana. An-anwom ti adu alikes kadagiti flex mo. No puro utang dagita iti kinapudno. Hay, awan serbi ti adu alikes no ti utang ket saan mabayadan. Ay, lakay! Ay, honey, gayam! Ay, honey! Impabarangay nakmatan ni Auntie Malinda. Ay, naibabain akon. Ay kasangwam dayta ah. Hindi pa lang amin nga ibagbagakken ka. Adi ka palapalastog. Baka mukha mang bayad ka na kita utang mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. An-anwem, ti ado alikes, kadag iti inflex mo, iti Facebook mo, no puro utang dagita, iti kinapudno. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Lakay, apay abim masit jay bagas. Kat namin dua talaang matanag isaang. Ay na, imay ngamin ni Maria itay aldaw. Di mawat iti bagas. Tawan ka no maisaang da. Anya, di mawat manan. Ay, agruamdan a talaga. Ay, masyanak nga ron ka dagiti apota. Tamabisinanda ka naon. Awan mat bagas da. Apay akanayon adata ti umayanda. No kasta nga awan bagas da. Ala, bay amaon bakit? Takas tala tibiyag at talaga. Kaasyan dagiti naganak, dagiti anak da. Ay, kastalat ta kaday. Hanya ngay nga raud. Kasta talaga. Ibaga masukatan dati nalada abagas. Saan amabalin a libre manan, agruamdan a talaga. Ay na, nabsuga ka. Nagimas ngamin ti sinda tayo. Tilapia prito kan natay. Un nga rod lakay. Imbaglaeng tanang ted ni tatang iti tilapia ken natengda. Ay, Saan na kanon nga ibagbagakin ni nanang taagungod? day jemot ngayon nam. Day tala agong unget ter aramiden na. Kagurgura na ka talaga ni nanang mo niya. Bay amlat ta. Nulakit ta saan nakaadangran, aguli magkalatan. Una ngam unget nga unget, makapasuron. Bay amon kunakmag. Ala, tagi dalimana ka. Sumublat met dagiti anak ta inton sumangpet daan nagay ayam. Ay katwa na, sana bale. Tain lasinam ida iti sida inda. Paripong, mabalin ka di si kalangan ti kadwa nga agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Kwa. Una. Imado nga min ti baboy ko. Iso anas kan ti kanayunan na kulungan da. Katawon ah. Mabalintan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mo ti nagiti materyales. O sige pare. Angam, mabalin ka di ti advance pare. Awan nga minigatang ko iti bagas mi kag. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti sangaribo. Naimbag pa'y da pare Cardo, ta umas asenso ti biyag da. Kaano nga tamat nga umasenso ti biyag tayo? Adda sa ni Kwada. Iso da ti pagkarit da. Ngun nga rod na, kitaom di balay da, napadakkel dan. Kansigod nga da talon da nalawa. At dapay duavan apa ibibiyahe da. Agsangpit la kadakwa da ti kwarta. Katita, madumanan ti baboy na. Numala ko na dagiti baboy na. Di adun tumanan ti kwartada. Ay, datao nga nga talakay.
Kaanumat nga umasenso ti biyag tayo. Saan mo na namnamahan dayta? Tawan sa nikwata, apagtaudan ti pagpunan ta. Narigat ti basta umutang lataditan. Sa bagay, May mayatan ti kastoy abiyag ta. Tawan utang nga pampanunutan. Makabanog mat. Pare Cardo, aginanak pa man. Nabinalukan anagina na. Nabanugak ngamin, pare. Awan malpas taano da talagin inanatir aramida. Sige nga roden, pare. Nagawid aklangan. Na. Ditakan. Nanay. Pare pong. Pare, agsubli ka. Agtrabaho tapay. Anya mo tunday jay abong tapi manaw latan? Talaga gaya masadot da ya tao. Ti made. Nagkid daw iti advance sa sweldo na. Inikak iti sangaribaw. Pakanumpay? Ngam kas jay gayam ti ugali na? Podno ti ko na ti daduma asadot kanaw. Uraik asumurek inton bigat. Kasanon ti sangaribaw nga in advance mo kenkwana? Baya mo na. Anya pa nga ron nga. Ay, sana mabalin. Alaog ti 800. Ngamin, 200 pesos laang mat ti katukad ti trinabaho na. Nagkiwar laang mat iti siminto ti naramid na. Idi kwan, agtugaw manan, kat boy-buyaan na kang agtrab-trabaho. Tulong kun ken ko na di sangaribaw. Isa bayam latan. Ay, sana mabalin? Naglalaingan nan ngay. No saan nga agsubling tun bigat? Talaga ang papanak iti balay da. Taalaog kenkwana ti 800. Nanang, adda ka di manti kayo, dumawatak man. Anya? Awan man ti kayo? Itayag sapa, imay ka manen nagdawat iti kapi kan asukar. Ita, manti ka mo ti dawatam. Awan nga rod manti kami, nanang. Anya? Awan manti kayo? Awan. Ala, agawid kan. Ni nanang mo. Ang kwa, dumawatak man nga rod iti asin kan asukar. Anya? Awan lati di ka daw dawatan. Kan dumawatak pa'y iti noodles kan dilata yung wano saan itlog. Aginggat ka anaw nga agdawdawat kalatan, Maria. Apay, awan ka di trabaho ti asawam. Awan nga rod, nanang. Ti kudam kit day, sado ti asawam. Nagpadaan nyo asadot. Sige, nanang, tenak iji kusina yung, mga laak kadagiti daw dawatak. Napanan? Nagpuskol talaga ti rupanan. Paribong, umay ko alaan ta 800 pesos anat da iji 1K nga in advance nila kay ko ka. Ha? 800 pesos? 200 lang ti kaibatugan ti inubra medical man. Logi kami pa'y. Ta pinagmerienda kan pinakanda ka iti lunch. Anya? Kadno na bambanugak? Saan tumat nga minakayat nila kayo mo nga ginanaak? Ti kayat na. Trabaho at trabaho. Apay, sana kaya mabambanog. Makinantubay kat mabanog. Sakto lakit din na taulaang. Siya ka mismo ti makapanagnag asadot ka. Ado ti panagtugtugaw mo ngam ti panagtrabahom. Alakit din, mudto yun ta 800 ta inakon. Awanan na. Ingatang man itibagas mi. No kasta, inkay karo. Diya kayatin ti agtrabaho kada kayo. Mabanugak apirme. Gaputa didak kayat apaginanaal. Apay manen ngayon may ka, Maria. Anya manen ti dawata mon. Umay ka kadimanan agdawat iti Ricardo ti Sidayaw, Maria. Saan tatang? No di kat dumawatak iti bagasyaw. Sige. Inkalatan mangala ije kusina. Naglalaingamon ngay taagdawat ka manen iti bagas. Ni nanang mo. Kasla sa andak nga anak iti kasta pa nagsasauyaw. Bayamon at dumawat iti pagas. Takaasimad dang iti aputa. Ay, sana mabalin. Hoy, Maria. Kasta kayo kadilatan. Tiagdaw-dawat iti bagas kan anyapay dita. Awan nga rod bagas ni nanang. Kakaasi ni ading mo free daw nga agtrab-trabaho. Tapno adakanan may. Ngam, umay mula daw dawatan. Ala, bayamon, bakit? Ikamon,
Takaasi dagiti anak da. Nuko na ka saan? Saan? Unay mga aminon ti biyag mi aya. Tanakurkurapay kami pa'y nga marabot ay. No adda kumamot sa ni Kwame. Di mayat kumamot ti biyag mi ita. Hoy, Maria. Tandaan nam da ito nga ibagakan ka. Uray awan sa nikwa. No nagagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Naiturog ko gayam dito indayon. Nay, baong. Ay, bagkapay. Tanakaindayon ka la dito'y paraangan yaw. Ay, natatang. Naiturog ko nga rod. Nagmayat lakit din tagin dayon na maturog dito'y paraangan na ya. Nang runa ta na parir. Ay, imbag man tagin indayon ka laang dito'y. Idinto ta siyak. Kat inak mangala iti balangag akanan ti baboy may. Ay, kating kayo lata, tatang. Ay, nagmayat kat ti biyag maun bong. Kaslaawan pamilyam. Ha? Nunapan ka kuma nagsapol iti panggedam. Di nasaya at kuma. Agsapulak to, nawanan ka nin me. Angam no ita, anda pa'y lama isaang me. Nanang, awan manen may isaang mi. Umayak manen agdawat iti bagasyo. Nakakurkurapay kami unay. Kasanumat nga men, kat sadot kayo mat nga agasawa. Aggagat kayo nga main, anak ko. Tatin agagat. Saan nga agbisain? Naimbag pa'y dalilyaken kardo. Taado ti sanikwada. Nagasawa da gijay nga awan tawid da asanikwa. Ngam gaputa nagagat da. Iso anasaya atan ti biyag da. Kung awan mat ngamin panggadan mi. Awan agayab kada kami ngagtrabaho. Uray aglabala ko mano iso. Aggagat kayo mat ngamin Tapno adda agtalagkada kayo. Awan grasya nga umasidag kada kayo, gapota sadot kayo. Ulitag tay nakunakan ka iday. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Pare Cardaw, amang ano adda mabalin mo ngay patrabaho kanyak. Kasapulak ti trabaho, pare. Ay, kwa. Inunaan na kan ni Tata Igme, pare. Ison tinalak amang talon iti may sapay at talon ko. Isakla ko man, pare. Lakayan ni Tata Igme. Di nan kabalan ti trabaho. Nagagat ni Tata Igme kat agtalagak ken ko na, pare. Awan pa nagtalag ko ken ka, gaputas sadot ka. Ha? Pasensya ka na, ngam saan ka akayat ngagtrabaho kanyak. Gaputa awan malpas sa trabaho ken ka. Sadot ka ngamin. Agagatakitan, pare. Ang sapol kay ti sabali pag-applyan, pare. Ha? Tano siya, naikatan ti panagtalag ko ken ka. Kasano itan lakay. Awan mayat nga agpautang kanyak. Tapno adda ko mapagpuunak iti negosyo. Awan kano panagtalag da kanyak. Amangan kano no sayang lang ti kwarta nga ipautang da kanyak. Anya matan. Amangan kano no saan ko amabayadan. Awan mat mayat ngagpatrabaho kanyak. Nga oray imbagak ngaggagata kon. Naikatan ti panagtalag dagiti kalugaran ta kadata. Takasano nga agpaiso. Awan trabaho a pagbayagan ta. Maikat ta adagos ta sadot tamad. Aggagataitan bakit? Husto lang ang tinakuna kanyak ni nanang. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidag ti grasya ken ka. Bakit? Pudno, saan ka day? Kas ita, gapo iti kinasadot na. Awan ti mayat ka datang agpatrabaho. Bayan? Padasag ti mapan ni Jaili. Ket no maawatak iti trabaho, aggagatan kon iti husto. Sige. Awatan ka, talapaho dito hardware. Basta kakakit ka, ha? Ay, sir, ikarik. Okay. Sige, mapalin mo na talapaho no pikat. Sir, ket agyaman ako unay.
Oh, adto'y nanang. Umay kayo padigwan iti sidaan. Sinigang abangos. Ado ti linutok. Ha? Itaman pa'y, Maria. Addan trabaho ni Bong nanang. Kat siyak mo't, addamat basit maganganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Ay, kasta. Nasaya at launay adenggan. Aggagat kami nanang. Ay, nasaya at launay anak ko. Tati nagagat amanggad. Saan nga agbisain? Aggagat kayo, kat agurnong kayaw, para iti masakbayan dagiti anak yaw. Nanang, talaga nga aggagat kami itan. Iti kasta, umasidag ti grasya kada kami, akas iti kunayaw nanang. Pudno na ita. Uray awan sa nikwa. No aggagat ka, umasidagkan ka, ti grasya. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako nana. Uray awan sa nikwa no aggagat ka. Umasidegken ka ti grasya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Oh, Manolo, itay kakadipay nga agururay dita. Katun may sa oras kun san agururay. Pasensyakan ata nagado tilaklakwak. Di pa'y nga minsimrek jay tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam. Di man pagabuno kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amok mo't analaing ka nga agbayad ka. Agasam day tabagbagkatam Manulo. Abuno da ito, itata. Duasa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangit ti karga day ta. Bastok man ta, je talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damat katulungam. Narigat ti aglaklakay nga agmaymay sa Manulaw. Labasan kayo manlangan. Masurunakan ka. Ay, mangkita ka ditan, uray bakit ay. Apay ngay, taawan pa'y la ni Manulo kat ngay sumipngutan. Ay napakadanagan nyo ayang amin nanang, agawid tulat na. Kuna namot amapan umutang iti pagabuno na kadagiti mula na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin nyo nga anak niyo. Ay, agdiwer-diwer ka mo anak ko. Medyo nagainumak labas. Itaman pa'y anaginom ka. Ayan je panabas. Panabas? Ano nyo nga iti panabas manong? Daman mapan ko tabasan. Rabi ay mapan ka pa'y laag tabas. Marurudak ka. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-daka matam? Dadya alakay Asino alakay manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa. Sana ibaga abaak abaro. Makauma. Ayan nandiya panabas. Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta Manolo? Ay, Edna, anak ko, ingkailamang dyan panabas. Nanang, nagipatak pa'y kit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, ingka maturugan Manolo. Tila pampanunutam. Binagaanda ka laang abaak makaunget kan. Ay, makapatay ako naktumat nga may. Ingkakit di maturugan. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan numabisain. Itaman pa'y nga inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga rod. Kasano mga amin ni Tata Rumi. Awan pilpilyin na nga oras apa nagangaw na kin ni Manong Manulo. Ay, wen nga rod.
Kas jamot nga may ni manong mo. Sana matagtagare. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Jesus, nakaamamak. Ay, isungaron ajak kayat nga agbartak ni manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasam man, tagbirok iti panabas. Ay, nagsapa pa'y laang nagpudutan. Ngumisitak manen ang mapanagkapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Manong, masabat ka ni Tata Rumi. Nay, nagkuyog matdagiti ang kabsat. Un tata, mapan kami man makisakakin ni Manong ko. Ay na, awan serbiti gagay, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay na Tata Rumi, dandani akon makiasawa. Ni manong mo ngay, mate. Agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna, tani aldawon. O sige tata, panawan da ka pa'y dito eh. Una yan. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasaw na dahi alakay. Si kakit dimot Manong, para day jay laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal agkita kami. Dahi jay langan ti damdamagan na. Pasensya amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Rumi. Nasaya at asimrot kan. Anya itayan tinagan mo? Fairly tinagan ko, manang. Aywan kaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply. Saan pa'y amin, manang? Bayam ta isurok ka. Tapno inton awanak, amom ter aramidam. Wan, manang. Mabalin ka di nga overtime. Ado nga min lata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, tasikatin nalak a sales lady. Dagiti nga min daduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, manang. Ay, awan? Single lakpay nga, main. Kunak no adan asawam. Mala, barang makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridak mao. Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at tasan na atuladen ni manong na amanulo abaak. Ay, Jack mandamoy ti day jay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang jay kinataraki na. Ay na, uray kayat ko. Tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisim-isim latamay. Anya tigatanga, manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang mabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ang madesisyonan day ta? Awan nga medya akin kukwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di. Nabayaga ko na customer na. Diyak nga min makuntag di number na. Mabalin ka di nga agsublikan tulaangan. Ado nga min ter aramida ka Jefarm ko. Agsublikan to inton bigat. Anya nga min aya, tinagan mo, manong. Anya jay ko na, Manolo. Saan ka anak ka utang iti abuno? Saan nga ron nanang? Di na pinautangan jay sales lady. Ang agsubliak manan inton bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Unanang, isungarod nga agsubliak inton bigat i Jefarm Supply. Na, nakatugaw ka mutlap tanitan anak ko. Unanang, ni Manong Manolo ti aglutluto. Binaybay ako na. Kakaiso na akagagagitan na. Uy, nga road. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pay iti si daan, nanang.
Mayat sa timud na ita. Mas daawak nga rod. Kan, saan damot ka no a pinautangan ni ti Abuno? Saan na siguro anasabat ni Tata Romy? Akan ayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day ta dakdakamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, manang. Ngam ko nagsubli ita ta damagag pay kan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wan bareng agsubli itang aldaw, manang. Feli, barupay day jay. Ala, ni manang mat. Pumod nun sakit di jay imbaga ka makabiro kan iti baro Ala. Sige, manang. Tani, umadadon na giti customer. Sige nga rod, asikaswam ida na imbag. Ay na, nagado ti customer itangal daw. Sapay may saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ha? Ay, nagbiit mo maten analipatan tinagan ko. Manolo tinagan ko. Gayam. Mabiit lang Talak ko pa'y dagito'y daduma. Makauray ka kadeng? Wan, saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang di tawag. Mabiit laang. Awan mo't ni Manong Manolo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Ate, awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka. Tas si kapay tinapan gimatang. Si kamot. Apay kumangay amabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay na, pasensya ka. Takabasbasak di text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, uwan, Manang. Umay na alaan di utangan na nga abuno. Nakapili ka din? Ay, uwan, Manang. Adan. Ay na, kababain. Nagururay anabayag. Isupay kit di atin napan-gimatang iti meriendami, Manang. Ha? Ne, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laang mat. Mangaw ko lang day jay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na, jay abono nga ututangan na. Uwan, Manang. Ay agas manday tabagbag ka tayo manulaw. Abuno ka di maninday ta. Untata, ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. At danto, tata. Ha? Dandani akon mga sawa. Ay, adan. San naktong nga angawan na ba, tata? Nagsaya atin ngay no kasta. Ay, agab-abuno gayam ni Manong mo. Anya orasan? Lupasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni Manong mo ita Kasla naragsak mo't ang naggapo dita agri-supply. Dah. Adan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang. Nalabas mo nga minti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Tada tay pagsasaw ako nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw ti gasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Uwan ko ma. Ne, kaano lang nga inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa imaya ko na. Umay mon sa laang bisitaon ni Feli Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabitlaang, Manang. Humayan. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Mm. Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayon.
Ikan kayo iti makun ko na a privacy. Ay nakitutak. Kung ada akasar ni Manulo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto kadakwa da ijay simbahan inton madamdama. Ay awanin at ang angawak abaak. Tani, mga asawa mo gaya may. Ay, katuwan Ay, jay sales lady ijay agri-supply tinaasawa na. Ay nasaya at ano kasta. Ay, umununa ko man ni ading na Janet nga agkasar. Ang nagsarita da, ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay, talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kastala tibiyag Ay, wen, kaka. Ala, agtugaw kalatan. Tama pa anak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ay huwan man. Buyaak man ti pa nagkasar jay baak. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Na. Apay anak kami suot ka dita abak-bakatan. Ay, masurunak. Ado ti murang. Ngam nakiasawa mo tanti para laba, ani Rubey. Na. Anya nga ron nga ay bakit? Karbangan na mo ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laang ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sabalin ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron man. Apay analiday ka. Damo akasangay ti anak tayin tunbigat nga maawampay sagana na. Adala ang basit apansit dita nga kurang pay Ricardo na. Sa nabali at makatawan na pay lang mo. Di na pay amo ti agreklamo na awan adu asagana. Inakbuludon dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngay nakbumulot. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papankan ka. Ayan ka din ni nanang, tatang. Napansamat na kitsinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara ken tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayon tuway dya balayin ton bigat. Apay nga gluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawan gaya man ni baby. Ay, agsublikan to. Doon sumangpat ni nanang mau. Diyak amo dagita bulbuludem. Iso ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw tang. Ay katun saan ko ngamin abibyangan dagiti alikaman iti kusina. Mapanak nga roden tang. Amang ano makariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay pinanawam nga ay. Alain ka nga roden. Amang ano agsangit no makariing. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, daraseng! Pagka nagkita tayo dito ibang kagante. Mapan kayo man iti balay takaduan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawon ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawon na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakit basit na pagsasangwan tayo, mabalinoy. Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti ubeng. Dahil nga rod, timbaga ka ni Ruby, anday.
Kuna na nga mi nakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni Bebe. Saan aday tasagana ti importantay? Nagyaman kami ta maawatan nyo ante. Imbag to lang adan to kawadwadan na. Tanayunan minto ti sagana. Umian gayam dagiti kakabsat mo dito, Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbuludan ti ulis dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Labaak mo at sakbay nga isubli. Jay tupay pinggan kat nasiputak abinilang da pa'y sakbay nga inalada. Kasta ka di. Amangan mo kunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawaten ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumati ado nga alikaman da. No adda ito da. Kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko pati ulas, kas kada ikaman, buludan. Pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikaman mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, day takot tay kunak nga agaganat ka makiasawa. Ay, anya nga ita. Buludom samot aminan. Nagadumat ti alikaman yun na. Apay may padawat yula kanya kung ti daduma. Ay, enton matayak. Tadang to itad ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikaman ko. Saan ka di amay mayat no ita takasapulak unay nanang? Ay, saan nga road? Tamang no madadaol yo. Alaon yun to, inton awanak. Kasapulak ko maita kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Apay nga ubam day ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang. Ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi eh. Apay ngay. Malala. Atoy, hala mo ti karga to'y walit kaw. Imbag lang nga inayon yung apaggatang iti agas na. Ay na, agyaman akunay tang. Saan ko mga awatan ng basit nga min ti kwarta? Ay nait-ited ko nga ron apag nayon yaw. Sigurado akasapulan ti ubaeng ti paggatang iti agas. Agyaman akunay itikin naman nakaawat yu tang. Sapay ko ma, tama kasubalit kamin to. Ay na, saan ka di aday ta pa nagsubalit ti panunutay manakaw? Ala, ipanmukid din ti ubing iti ospital, tapno masigaw. Anya ka di tinapasama kiti ubing, Mare. Idi nadamag ko nga da kayo dito ospital, imaya ka dagos. Pulmonya ka no, Mare. Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubing kat atakaran ti sakit. Sapay awan dakkel agad tada kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagdanag, Mare. Saan ko abaybay anti inanak ko iti bunyag. Ay na, agyaman ako na ikan kamare. Sapay ko mata ni Apo Diyos ti mang sumalit iti kinasingpet mo. Ay wen, Mare. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko. Bak nang kansamot itan tagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kuma, kaserbidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, Mare. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Kanya man ang tinakautangam. Intayak nga road, angam na bakmat. Ay na, day takat sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iti ospital. Anya? Ay, apay asan asyak tinang tadam iti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited ko kan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak. Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan na nga ba?
Bilangan man, no namin ano kamat anaabak. Imbag lakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagan ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakag. Nagalas adenggan day ta bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mo ko na. Baby nga rodan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabos mo to. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay ngagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan kapimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ah, Sana bagay. Imbag ta imay ka dito tsindaan. Kaya't mo ka dito agabroad. Abroad? Anya nga iti kastusat nga abroad. Ada kabsat ko ija Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware. Nasingpet damat ka no ijay. Ngam, awan mat aramatag ang mapanijay. Makaammo ka nun ti employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka no ti employer mo iti aramatam. Nasingpet nga ta, day ta nga employer. Nasingpot ta employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no di employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. asino nga tinakita da ama panijayan ti kabsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpet da ka no. Kaya't mo ka mapan, babes? Tapno maisaganat ako maati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadaktul tamot ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapaw kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak, kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta kwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire, tanasingpet da. Oh, da kayo mat na. Ada ka di ibagayo? Ala, man dagiti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Ti ka di inted na kanyak na? Apay ko mga ited na kat alikaman ijay balay dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo nang. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mi met nga road. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man nang. Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mo't nabati ija balayo? Ay ladingitag. Ang kasapulan mi may, taagpatrabaho kami. Alaan nyo ang arod nang. Takukwayo mo't nga rod. Nalpasan ti amin ang kasapulan tapno ag-flight kan, Mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang ta direct hiring nga may. Nagbiit matan. Kunak na mabayag pay. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten na kakano ti kabsat ko iji airport iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan? Mas daw lakit di ti asawak no maamuan na dandani ako nag-flight. Barang agbaliw mo ti panagbiag mo, Maray. Mapadakkel mo ti balayaw. Kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman akunay kan ka, amare. Sikat ti empay ti Diyos, amang tulong kanyak itirigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak mat unay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Ilepas ko laang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes. May mayat matlang no saan tayo agsisina kada baby? Uwan, babes.
Saan kayo ang madanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan mi iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbaga. Kinalaat na kami. Wan atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninamnama akas to'y tigasat mo? Wan nga rodtang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kanipay ija abroad, Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. nasaya at dayta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen a plato kas kada malukong. Ited ko kan kantidaduma, anak ko. Ay, saanan nang? Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumaw dawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang? Ay na, bakit? Itapay akabaalan nati gumatang. Idi pa'y kumaa nga agkasapulan tap natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pam bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam, numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay. Ay, wan. Naamiris ko ang nagbidutak gayam. Sa anak nagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko. No kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagurayen aging gay ti bigat ti karubam, no mabalin mo itan at tulungan. Dito'y drama tayo, Kastala ti biag.